Amakuru aturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aravuga yuko SCO ya FARDC yibeshye ibipimo yica abarwanyi bayo biganjemo abarundi. Mubare utaramenyekana w'ingabo za FARDC n'abambari bayo barimo Wazalendo, FDLR, ingabo z'abarundi zirasheho nyuma yuko indege y'intambara SCO 25 ibasiye ibirindiro byazo mu gace ka Kiruku munsi y'umusozi wa muremure muri Bweramana. Kivu News 24 itangaza ko indege yarashe kuri birindiro yibeshye ko irashe ku barwanyi ba M23 hapfa abasirikare benshi cyane bataratangazwa mubare. Amafoto yashyizwe hanze n'urubuga agaragaza imirambo itandukanye bivuga ko ari y'abarundi barimo gufasha FARDC kurwanya M23. Intambara yo kwikora mu nda byaturutse ku kuba FARDC yikanze ibitero bya M23 itayagurutsa indege ya SCO 25 yibeshya ku bipimo niko rero guhita yohereza ibisasu ku birindiro byayo igitaraganya. Nyuma yuko imirwano yaramutse yibasiye ibi bice aho impande zombi zikomeje guhangana bikomeye cyane. Umutwe wa M23 watangaje ko izi ngabo za leta n'abazishyigikiye bakomeje kurasa bibanda ahari abaturage benshi cyane, bamwe bikabaviramo kubura ubuzima kugeza magingo angaya. Ihuriro kandi rya Alliance Fleuve Congo rikaba ryahaye ubutumwa abaturage basake Mugunga ndetse na Goma. Ihuriro Alliance Fleuve Congo rihuriyemo imitwe ya politike na gisirikare irwanya umutegetsi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo ryahumurije abaturage basake Mugunga na Goma ribizeza ko ryiteguye guhagarika ubutegetsi bw'ikibi ndetse no kugarura umutekano mu gihugu hose. Ibi Alliance Fleuve Congo yabitangaje mu tumwa nyujije kuri X rubuga rwa Twitter mu gitondo cyo kuri wa kabiri, aho yagarutse ku mirwano yo kuri wa mbere ushize itariki 29 Mutarama ivuga ko ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, SADC, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo zongeye gukubitwa inshuro n'intare za Sarambwe M23. Alliance Fleuve Congo iramenyesha abaturage ba Congo kwiyongera kw'ibitero bya bombe by'ingabo zishyigikiye Kinshasa bigamije byimazeyo gutsemba abaturage mu midugudu yose, imijyi mito n'imijyi minini muri teritwari ya Masisi. Alliance Fleuve Congo yakomeje igira iti aya makosa aremereye agamije kugumura abaturage b'abasivili ngo barwanye ingabo zacu. Ikibabaje nuko atigeze abasha na gato guca intege ingabo zacu ndetse no kuyobya abaturage kubijyanye na revolution. Alliance Fleuve Congo yahamagariye kandi ingabo z'iki leta guhagarika gutera amabombe buhumye no kwerekeza imbunda zabo ku bari mu ntambara aho zakomeje gukosorerwa bidasanzwe. Ivuga ko ibisigazwa byose by'ibisasu byagenzuwe kandi byegeranyijwe n'abaturage basake bihamya ko ari ibisasu byatewe n'ingabo z'ihuriro rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Kubera iyo mpamvu abantu bose rero bazize ibyo bisasu bazirengerwa n'ubutegetsi bwa Congo. Alliance Fleuve Congo igira iti Alliance Fleuve Congo irahumuriza abaturage b'abasivili basake Mugunga na Goma ko biyemeje guhagarika ubutegetsi bw'ibibi no kugarura umutekano mu buryo burambye mu gihugu hose cya Republika ya Demokarasi ya Congo. Ni nako kandi amakuru ava mu mutwe wa M23 uvugwaho rero kuba ngo mu mpera z'icyumweru gishize wariciye muri teritwari ya Masisi abasirikare benshi cyane biganjemo abo mu ngabo z'u Burundi. Na nyuma y'imirwano ikaze yasakiranyije uyu mutwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo Kinshasa abarundi basanzwe barizwamo. Amakuru avuga ko imirwano yo kwa gatanu w'icyumweru gishize yasize inyeshyamba za M23 ziciyemo kabiri umuhanda uhuza Kivu zombi by'umwihariko imijyi ya Goma na Bukavu. Bwiza mu nkuru yo kuwa gatanu yanditse ko uyu muhanda wafungiwe ahitwa Sasha munsi y'umusozi uri strategique witwa Nyamuremure. Numusozi mu busanzwe wagenzurwaga n'ingabo ziganjemo iz'abarundi, gusa nanone ariko ukaba ingirakamaro cyane ku ihuriro ry'ingabo za leta kubera ko zawifashishaga mu kurasa ku birindiro bya M23 zifashishije imbunda z'imisada. Amakuru avuga ko kuri ubu M23 ariyo igenzura uyu musozi ndetse ko operation yo kwigarurira ariyo yasize basirikare benshi cyane b'abarundi bishwe. Amakuru iki gitangazamakuru kitashoboye kandi kugenzura avuga ko iyo operation yasize basirikare babarirwa muri za 40 bishwe na M23 abandi 80 barakomereka. Nta gisirikare cy'u Burundi cyangwa se FARDC ingabo zayo zagiye guha umusada baravuga kuri aya makuru, gusa binavuga ko usibye kwica abasirikare benshi cyane iriya operation yanafatiwemo intwaro nyinshi. Amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi cyakora yemeza ko ku cyumweru tariki 28 Mutarama 2023 M23 yagabye ibitero icyarimwe ku birindiro by'ingabo z'abarundi muri Masisi ni muri uyu mwaka wa 2024. Ni ibitero uyu mutwe wagabye intego ari ukwigarurira Nyamuremure, gusa biba ngombwa ko utera ibirindiro byose mu rwego rwo kubuza izindi ngabo kuba zajya gutanga umusada kuri Nyamuremure.
bivugwa ko ingabo zari kuri uyu musozi zikibona ko zatewe zahisemo rero gukwira imishwaro gusa muri uko guhunga haraswa abasirikare 5 mubo amakuru yemeza ko bishwe ku cyumweru harimo umusirikare ufite ipeti rya capitaine witwa Ephraim Niragira wo mu Burundi. Hanyuma makuru avuga ko usibye abasirikare biciwe muri Nyamuremure mu masaha y'igicamunsi M23 yateze igico imodoka zarimo abasirikare b'u Burundi bavaga Iminova berekeza Isake bose ikabica ku buryo nta no kubara inkuru uhasigaye. Kugeza ubu yaba M23 cyangwa se ingabo za leta nta uremeza cyangwa se ngo hakane aya makuru. Umutwe wa M23 kandi cyakora umaze igihe wikoma cyane ingabo z'abarundi uzishinja kugira uruhare mu bitero bibugabwaho ndetse bimaze igihe bitwara ubuzima bw'abaturage b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru gusa ugatanga umuhoro ko witeguye gukomeza kwirwanaho. Umugambwe wemejwe ufutwe byongeye umugambwe ANC uzorondera kugarura icivugo cawo Zuma yiyiteri. Societe igurisha ibintu cyamunara yo mu mujyi wa New York muri leta zunze ubumwe za Amerika yahagaritse kugurisha ibintu bigera kuri 70 bya Nelson Mandela yakoreshaga akiri muzima. Ico cyamunara cyarahagaritswe gihutihuta tansiguro itanzwe. Iyo ngingo yafashwe kubera abanyagihugu muri Afrika y'Epfo basemereye bavuga ko batanejerejwe na gato n'iyo ngingo yo kugurisha ibintu Nelson Mandela yakoresha imbere ko yitaba Imana. Makaziwe Mandela umukobwa mukuru wa Nelson Mandela yari yateguye gutunganya icyamunara cy'ibintu Mandela yakoresha birimwo utwuma twamufasha neza kumva yambara mu matwi, inkoni zamufasha gutambuka hamwe n'amarori yamufasha gusoma. Ico cyamunara cyari gitekanijwe ku itariki 22 y'ukwezi kwa kabiri. Makaziwe Mandela yari afise imigambi yo gukoresha amafaranga avuye mu igurishwa ry'ivyo bintu kugira afashe kubungabunga ikibanza kiri hafi yaho Mandela yashinguwe. Umushikiranganje ajejwe ibintu ndangamico wa Afrika y'Epfo Zizi Kodwa yatangaje ko guhagarika icyamunara byari bikenewe kubera Nelson Mandela ari kandi akiri umuntu akomeye cyane mu mateka ya Afrika y'Epfo. Kodwa yatangaje ko bategerezwa kubungabunga iragi rya Mandela no kubona ko ivyo yaranguye mu gihugu bigumaho kugwaruka rwa kazoza. Umwuzukuru wa Nelson Mandela Ndaba yabwiye ibinyamakuru bitari bike vyo muri Afrika y'Epfo ko atarashigikiye na gato igurishwa icyamunara ry'ibintu sekuru wiwe yakoresha igihe yari akiri muzima. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni arasaba Afrika ubutwererane bushya burimo guhagarika uko abimukira bakomeza kujya mu Burayi banyuze inzira za magendu. Byari mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika n'Ubutaliyani yashuje imirimo yayo kuri uwa mbere. Meloni yashikirije imigambi itari mike akaba yemeye gutanga mu ntango imiliyaridi 5 y'amadolari. Meloni yatangaje ko bemera ko kugirana imigenderanire mishasha n'umugabane wa Afrika hamwe no gukorana nk'abangana ari ibintu bishoboka. Hari mu ijambo ryiwe ryo kugurura inama y'abategetsi barenga 10 bo ku mugabane wa Afrika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Yamara imigambi Meloni yashikirije ntiyakiranywe n'igishika cinshi na bamwe mu bari bitavye iyo nama. Musa Faki Mahamat ayoboye umuryango w'ubumwe bwa Afrika yatangaje ko yari kuba yishimye ko abategetsi b'umugabane wa Afrika bagishwa inama ubwa mbere. Ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Giorgia Meloni, Musa Faki Mahamat yavuze ko igihe kigeze cyo amajambo yama yavuzwe ashirwa mu bikorwa. Yavuze ko badashobora kubandanya bashimishwa n'imihanga itangwa yamara kenshi idashirwa mu bikorwa. Muri rusange ibihugu 45 byo ku mugabane wa Afrika byari byaserukiwe n'abategetsi batandukanye. Urakoze Fidele Nyonga bukuru y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa_radio@voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda
Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri ku Gisenyi mu burengerazuba bw'igihugu rwakomeje kumva imyiregurire y'abagabo 18 baregwa ibyaha by'icarubozo. Urukiko rwumvise Agustin Uwayezu wari umuyobozi wungirije wa gereza ya Nyakiriba i Rubavu akekwaho uruhare mu mpfu z'abantu babiri ndetse n'abandi aregwa ko yamugaje. Yiregura yavuze ko abamushinja bacuze umugambi wo kumushinja bagambiriye gusiga icyasha urwego rw'amagereza mu Rwanda. Eric Bagirubusa aragaruka ku miburanishirize y'urubanza kuri wa mbere. Ubushinjacyaha burega Gahungu kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome no kubikitso mu cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake byabyaye urupfu. Gahungu aregwa ko umufungwa Etienne Gahanze wari muri kasho ya wenyine kubera ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, abandi bafungwa bamukubise yamara kunegekara bakamushyira mu mufuka bakamusubiza muri kasho, nyuma kaza kuhagwa mu 2019. Ubushinjacyaha buvuga ko umuforomo wa gereza yemeje ko Agahanze yagejejwe mu buruhukiro bw'ibitaro ari umurambo. Uyu bukavuga ko nawe yari amaze kwica abandi bafungwa babiri kubera ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Abatangabuhamya bakemeza ko Gahungu yari yaratanze ibwiriza mu ruhame ryo kutazongera kumva raporo za Agahanze bataramuvutsa ubuzima. Burega Gahungu ko yateraga ubwoba abafungwa babaga bamenye amakuru ku mpfu zaberaga muri gereza yayoboraga. Afashe ijambo Gahungu yavuze ko Agahanze